Ting ulun hendak mau ucapi saumpama pian kaina hendak belaki apabila hendak lakas masalah pengjujuran jangan terlalu larang kaina pian memintai cukup 5 ikung kambing atau wasa ikung sapi bila terlalu larang lalakian kadeweni timbul sampai katohap yang juga kade belaki laberem Nabi Muhammad Nabi akhir zaman rahmat bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad di akhir zaman rahmat bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya Wahai kaum muslimin muslimat sampaikan salawat salam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami ya wasi'al karami Nabi Muhammad Nabi akhir zaman rahmat bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita Nabi Muhammad bagai pelita cahayanya di atas cahaya Wahai kaum muslimin muslimat sampaikan salawat salam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami ya wasi'al karami Oh, Joko Tingkir Wali Jawa murid Sunan Kalijaga wis masyhur ing Nusantara dadi waliya dadi raja Dadi waliyo dadi rojo Joko Tingkir Wali masyhur Joko Tingkir raja luhur Joko Tingkir pangkate dhuwur muga kita ketularan makmur muga kita Tularan makmur salatullah Salam ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli al-badri ya Allah bi ahli al-badri ya Allah Joko Tingkir Wali masyhur Joko Tingkir raja luhur Joko Tingkir pangkate dhuwur muga kita ketularan makmur
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabbi salli wa sallim alaih ilahi ya ilahi Rabbi ya Rasulullah ilahi Rabbi ya Rasulullah Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada Bapak Ibu, ini seberataan nang ada di sini, kita nang berdepatan. Pada hari ini kita nang bertemuan, lalu nang lawan pian, ini seberataan. Wabil khususnya warga Sungai Kupang, kita nih berjumpa di sini bertemuan. Tadi nang pemula kami mengucap salam, jadi nang menjawab salam, kita nang membuliki supaya nang menjawab. Ini sabarataan di mana aja berkena asal mendengarkan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, ini nang pastinya kami memulai akan, kami hendak bergulik ini kepamulaan. Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Lalu terima kasih lawan pian sabarataan, nang mana tadi salam sudah menjawab akan. Mudahan kita berkata menjawab salam, mudahan berataan panjang umur sehat badan, mudahan berataan selalu dalam lindungan dunia wan akhirat, tak akan terpisahkan, tak terpisahkan. Lalu pertama-tama kami mau ucapkan kepada Bapak Ibu, ini sabarataan. Kami nang pemula tadi mengucap salam, madihin nang kedua kami meneruskan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan, ini nang pemula suatu kehormatan kepada Ibu Bapak, ini sabarataan. Nang toto hak kampung ini nang Sungai Kupang, baik alim ulama dan juga guru-guru, ini nang tak kumpulan. Pada hari ini acara pengantinan, kami nang tak lupa terus menyebutakan. Tadi nang pemula sudah mengucap salam,
berjumpa di acara pengantinan ini nang kakak Yanti dan juga Julian. Ngaran pengantin ini nang bengaran langsung nang hajat kita tempolo berdekatan. Kita nang tak lupa berdoa seberataan. Mudahan nih acara pastinya dilancarkan. Mudahan nih acara diberi keberkahan. Allah keberkahan. Dadat dimadihin kami menarusakan kepada bapak ibu nang hanyar datangan. Jadi nang lawan pian silahkan hulu makanan. Nang mana sudah makan pastinya selamat kanyang. Jadi sudah makan tak lupa kami ucapkan pastinya lawan pian kaina mudahan bulik berataan salamatan. Lawan bapak ibu pulang saberataan kepada bapak-bapak di muka nang berjalan. Kami nang tak lupa hari ini menyapa pian baik nang berbaju ungu moha bapak betutupan. Mudahan Pak Aifian selalu sehat badan. Ada nang membawa kado liwar kagegenalan. Sako nang dalamnya warik sapanakan. Jadi nang lawan pian ini saberataan. Lawan pulang pian nang ada tuh di jalan. Ulun nang mewakili tuan rumah nang maundang. Kami mewakili Sidin sudah maundang. Sidin meminta maaf minta rela lawan pian apabila nih acara terjadi kekurangan. Lalu terima kasih kami mau ucapkan kepada Ading Wan Acil wadai maatarakan. Walaupun manyu berang kada melihat pon jalan. Jadi pian maatar jangan cilai ke belakang. Bawa akan ke sini nyaman nang kami memakan. Lalu nang tak lupa kepada paman wasi mudahan usaha pian diberi keberkahan. Lalu nang madihin kami menarusakan. Sebelum madihin lanjut cilai bertepuk tangan. Lah tepuk tangan. Jadi madihin kami menarusakan. Tadi pertama-tama sudah ulun ucapkan. Lalu nang betarus ulun membawa akan. Ulun nang mewakili tuan rumah nang maundang. Ulun mewakili kekawanan berataan. Lawan tuan rumah nang sudah maundang. Kami terima kasih banyak nang lawan pian. Karena hari ini kami sudah diundang. Pastinya tidak lupa kami mau ucapkan. Lalu nang wan pian ulun memadahkan. Ulun nang mewakili kekawanan serumbungan. Kami minta maaf minta rela berataan apabila hari ini terjadi kesalahan. Lebih atau kurang kami menampilkan. Maklumi hanya kami manusia biasa. Itu nang kada luput dari nang kesalahan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapkan. Sebelum madihin lanjut sekali lagi tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi bang kami terus melanjutkan. Lalu nang tidak lupa sudah terima kasih kepada tuan rumah nang sudah maundang. Lawan ibu-ibu nang ada di hadapan. Nang ulun tak lupa buai menyapa pian. Lalu terima kasih pulang kami lanjutkan kepada bang paman nang nih ampun sun sudah menyediakan. Karena tuh bang kami acara hari ini sun disediakan. Pada kami membawa itu nang seorangan kepada nih paman sun. Kami terima kasih banyak nang lawan pian. Jadi nang ngarannya ulun mau ucapkan Raisa nada nang dari Berbei kecamatan Birayang. Kami terima kasih lawan pian berataan.
aturakan. Jadi nang bunyinya dasar bagus kadengaran, apalagi bang maatur pian nang lamaan. Cuman to bisukan song sidin kalapahan, iben tadi maatur kasih to mangai makan. Jadi nang lawan pian ulun nang mawakili kakawanan sarumbungan. Kami terima kasih lawan pian kami ucapkan. Kain abang pian ada di YouTube kami mangai nang betemuan. Jadi dibuka aja bila belum mensubscribe dahulu disubscribe akan. Bila sudah mensubscribe kami mendoakan mudahan mangai pian ini nang makin hari rezeki dilancarkan. Jadi nang tak lupa kami mempromosikan kepada penonton ini wabil khususnya berbaik atau dirayang. Apabila pian hendak menyewa son ini nang bebujuran Raisa nada nang ini diberi ngaran liwar pang nisunnya nyaman kadengaran di muka nang kada suling ulun memadahakan. Mana sidin maatur dasar baik bebujuran bunyinya pang beresih sampai dalam lakungan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan mudahan nih abang son panjang umur sehat badan kaina di lain waktu kawa pulang betemuan kala betemuan. Jadi bang kami terus melanjutkan kepada ibu bapak nang ada di Suberang. Nang pian berduduk di situ tak kumpulan. Kami nang tak lupa kami menyapa pian nang ada di mana aja asal mendengarkan. Lalu nang madihin ulun nang pamulaan kami nang bemadihin dua kali dimainkan. Jadi lawan pian kami mau ucapkan sebelum bemadihin kami lanjut berjalan. Kami minta doa lawan pian beretaan karena baai buai kami imbah ini bila tuntung acara langsung kakintab tulakan. Cuman di Martapura malam ini bemalam. Jadi nang lawan pian kami minta doakan mudahan beretaan panjang umur sehat badan amanah hajatullah kami nang dalam lindungan dunia wan akhirat beretaan salamatan Allah salamatan. Jadi tak lupa kami mau ucapkan kepada bang bapak nang ada di Suberang atau waktu sempian nang ada tak kumpulan. Oi acil nang berjalan masa ulangan. Jadi nang lawan acil kada mendengarkan nang jelas nih bang ulun sudah menyapa pian. Jadi nang lawan abang hendak befotoan nang bebeju betik warna habuk lawan hirang. Bila hendak befoto benaung holopian tuyat bagai dari liir nang bepalohan. Jadi nang lawan bapak ibu saberetaan nang ada tuh di sini tak lupa menyapa pian. Ibu nang di Suberang ulun menyapa akan tak lupa nih bang pulang nang mambeweben ulun menyapa pian. Lawan paman-paman nang ada di hadapan baik bejual mainan atau bebual gulele atau nang bejual belon nang 3.000-an. Mudahan buhan pian panjang umur sehat badan mudahan bang dagangan laris manis dagangan mudahan usaha pian diberi keberkahan lah keberkahan. Jadi bang kami terus melanjutkan kepada tu sempian mudahan pian bulik beretaan salamatan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan tadi tu bang amang bemutur beretaan nang sidin marawa ujar orang pajokongan. Mudahan tu sempian panjang umur sehat badan. Jadi nang lawan ini di muka nang
bersahabatan. Jadi nang lawan ini ulun mendoakan mudahan niai Bang Pian sehat setiap hari. Mudahan Bang Mimi selalu dilindungi. Mudahan selamatan tiang hidup sampai ke mati. Lah ke mati. Jadi nang lawan ibu nang ada di hadapan, baik do nang mengamira atau membawa anak nang bina laju berjalan. Jadi mudahan pian selalu sehat badan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapakan ini nang di muka nang karudung habuk ada nang bebinian nang pipi pinata lamak pian masih kabujangan. Karena nih hade ujar minta bang takone ini rumbungan kami masih banyak bujang lagi. Hanya nang bertiga cilai sudah bebini nang pertama kaum nang kedua ulun ketiga kada begigi. Jadi rombongan kami masih banyak bujang lagi. Istilah tubang kata sambil mencari bini barangai nang di muka cilai nang ujar hadi nang karudung habuk ulun nah mamadahi bila nang ampih madihin hakun kah ujar pian menjulungi nomor HP. Jadi bangsa puting ulun hendak mau ucapi saumpama pian kaina hendak belaki apabila hendak lakas masalah bang jujuran jangan terlalu larang kaina pian memintai cukup 5 ikung kambing atau wasa ikung sapi. Bila terlalu larang lalakian kadewene timbul sampai katoha pian jua kada belaki laberem apem bubuk kaina nang tak duduki. Jadi tak lupa kami menarusakan kepada kakak di muka nang pian masih bujangan. Mudahan tu nang bujang jodoh lakas mendapatkan. Jadi nang tak lupa pulang ulun ucapi kepada buhan pian nang ada bang di sini nang wabil khususnya baju sasirangan kai. Bila hendak maju berang lihat kanan lawan kiri karena motor lalu penyakit. Jadi mudahan kai siap setiap hari si dinang kadet tahu pinanya kada mandang hari nang jelasnya pian ulun doakan hari ini ada juga ajel nang kandaraan seperti sama dia itu milik nang ampun hati. Jadi nang lawan pian ini sabarataan kepada pengkaman nang bejual mainan rancak tak dapat bila acara di kandangan. Mudahan pamanai sian panjang umur sehat badan usaha sampian diberi keberkahan. Mudahan tupang pian bertahan dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan kepada ibu di muka membawa anak tak guringan. Jadi mudahan pian itu nang anak pian selalu disihatakan inya nang makin toha ada panangisan. Mudahan kaina toha berbakti lawan kuitan. Mudahan ading-ading di sini sabarataan kaina buhan pian sukses ke masa depan la masa depan. Jadi tak lupa kami menarusakan madihin nang pemula ulun besasapaan lawan bapak ibu ini sabarataan kepada bang acil sedikit nang himbauan nang acil berdiri di muka bebeju habang nang sidin berdiri tuyat nang kapanasan langsung sidin besintop cilai nang bina soban. Jadi nang lawan pian nang mana tuh bepanas ayo nang kanaongan kalau bina pian cilai nang bepingsanan lawan bapak ibu pulang amun amang tuh nang ini cilai kaya kadinginan. Jadi nang tak
lupa dirawa bina sumpan nang pian bermotor atau bahkan deraan mudahan beretaan sian nang salamatan jadi nang tak lupa kami menyapa pulang kepada ibu di muka nang sambil memicek HP bila pian berjalan lihati ke belakang cilai trak tak kenali jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu di sini sabarataan wabil khususnya warga Sungai Kupang kita nang tak lupa dia mendoakan mudahan warga sini pastinya sabarataan mudahan kampung pian di sini selalu aman mudahan kampung sini diberi keberkahan terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan mudahan kampung sini beretaan masyarakatnya begawi para jagian para jagian kami tak lupa pulang mau ucapkan kepada Bapak Jairin nang sudah mau undang kami terima kasih Pak Lah nang lawan pian karena kami di sini pian nang turut mau undang kami nang diberi maisi nang acara ini nang sholawatan kami nang satu mat di sini bermadihinan karena rombongan kami setiap orang mau undang pertama sholawat bila vokalis uyuh dilanjut bermadihinan istilah tobang kata menyalangkan basairan jadi lawan pian kami mau ucapkan nang mana bang di sini pian nang tak kumpulan jadi nang lawan bapak ibu sabarataan ulun nang bermadihin ini nang pemulaan tadi itu doa sudah sabarataan apabila nang baiknya bila ulun berdoa amin akan buhan pian baik acil nang di muka nang pian tak kumpulan atau acil di muka nang pian berjalan atau paman-paman acil-acil berjualan atau nang tuh bermotor atau bahkan deraan jadi nang tak lupa ulun mau ucapkan ulun nang hendak berdoa amin akan beretaan biar nang dalam hati kada usah penyaringan amun benyaring-ngaring cilai nang bangalihan jadi nang ini doa ulun mamulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan beretaan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat mudahan sehat kita beretaan di jalan taat mudahan sehat kita ini nang wal afiat mudahan sabarataan imannya tambah kuat mudahan beretaan kita nang kabul hajat mudahan beretaan kaina kita selamat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan sabarataan kita dapat syafaat darilah baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan beretaan Pak Ibu kita selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat laka akhirat jadi madihin kami nang malanjute kepada pian tong pulang beretaan hari ini jadi lawan bapak ibu nang tak kumpulan kami nang bermadihin ini nang pamulaan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan tadi nang pemula membawa bapak bantunan apabila jerujum jer ulun daun jim mempai ada baikat lagi tadi dedeyan kain apabila jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari pengantin lalu tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu nang pian tak kumpulan baik tu nang pian nang masih bujangan atau sudah berlaki di muka beretaan mudahan beretaan kita nang sehat badan jadi nang madihin kami menarusakan sebelum madihin lanjut
lanjut kaina bertepuk tangan. Jadi lawan bapak nang lalu di hadapan. Mudahan Pak Aipian selamat sampai ke tujuan. Lalu nang tak lupa ulun menghimbau pian, sebelum madihin lanjut sekali lagi tepuk tangan. Setelah tepuk jadi tak lupa kami meneruskan rasa ulun pinando bang ini abang Iwan nang sidin bang urang mangai orang kandangan sidin ni tak lupa waktu nang kami lomba nang tok di kandangan nang ada acara hendaknya di lapangan. Selain sidin banyak bakat beisian, sidin nang bisa jua bang dulai bakun tawan. Bila tak salah pandir bisa kita tati lanjangan. Jadi nang lawan pian kami mendoakan mudahan abang Iwan selalu sehat badan, dimana bang begena selalu dalam lindungan. Ada kontak pian masih ulun besimpanan. Jadi mudahan pian selalu dikuatkan sehingga bini pian pulang mau betianan. Lah betianan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan salam hormat dari kami manglah nang sarumbungan. Doakan kami jua sabarataan ini alhamdulillah di sini bertemuan. Lawan ading-ading nang baju sekolahan bebaju para muka pinanya sudah bulikan, atau laki-laki atau nang bebinian nang mana belum makan silahkan holo makanan. Ada usah beemplok karena habis sanggupian. Jadi tak lupa kakak mendoakan mudahan ading-ading nang bulik sekolahan. Mudahan bohan pian panjang umur sehat badan. Mudahan bohan pian sekolah pendapatan. Mudahan bang berbakti berataan lawan kuitan. Mudahan nama abah begawi para jakian, para sekolahan. Istilah tobang kata penerus masa depan. Jadi nang sabuting dingai kakak mamat dahi. Masalah tobang mabuk pian jangan mencobai, atau hendak berokok jangan sampai dibisai. Istilah pulang kata supaya dingai pian sukses ke masa depan cerah kainan nanti. Jadi lawan ading sabarataan nang penerus masa depan kakak doakan hari ini. Mudahan tobang pian sehat setiap hari. Kepada bapak ibu ulang sabarataan, kepada bang Rahimah masihkah mencari laki, kami nang banyak bujangan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan sayang bener Rahimah hai aku sudah bebinian. Nang lawan nikam kami mendoakan mudahan cilainya panjang umur sehat badan. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada abang di muka baju biru sasirangan. Nang mangamira cilai ada di hadapan. Lalu nang lawan pian sabuting ulun padahi. Bila mangamira bangai nang hati-hati. Bila kada beizin kameranya kada jadi. Ala kada jadi. Lalu nang tak lupa kami meneruskan kepada ading-ading sudahkah pian makanan. Jangan bang mahaur dingai paman bejualan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan sedikit ulun menyapa ading nang di hadapan. Ada nang bakupiah, ada nang imbah bagundul tuyat dahi berpaluhan. Jadi nang lawan pian kakak menyapa akan. Ada nang di belakang awaknya tak genali, pinanya awak lama tuyat makan tak genjangi. Jadi nang lawan pian kakak doakan hari ini
terus dilancarkan rezeki. Ala rezeki awan. Jadi bang kami terus melanjutkan membawa bamadihin ini nang pemulaan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan hendak nang membawa pantun ini nang panutupan. Kaina kaai pulang madihin dilanjutkan. Jadi nang lawan pian di muka tak kumpulan. Kami nang tak lupa memberi penghormatan atau nang ini bapak nang laki binian. Nang laki membawa kado dingai kagak kenalan. Mudahan Pak Aidian selalu disehatkan. Jadi nang tak lupa kami meneruskan. Tadi bila jerujuk sudah dibacakan. Apabila pian hendak makan semangka, apabila hendak banyak datangi karena gere. Lalu nang hari ini langsung kita berdoa. Mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Si 45 nang ini kuriding patah. Ada batas sebila hendaknya dihidak aja. Kita beretaan langsung aja berdoa. Mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah. Mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Bila kita nang ini menjuri landak. Ada nang kura-kura hendaknya di perumahan. Kami hendak permisi satu mat nang bemandak. Terbang hendak bersatu kami hendak bertahan. Lalu tak lupa ulur mau ucapkan kepada bapak ibu pian saberetaan. Ulun mewakili kekawanan sarumbungan. Kami meminta maaf minta rela beretaan. Bila nang hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi pastinya kesalahan. Salah lawan hilap mohon dimaafkan. Kalau bang ada kaina sumur di ladang, boleh kata kaina kakak menumpang mandi. Mudahan beretaan kita berumur panjang, nyaman dilain waktu kawa bertemuan lagi. Lalu terakhir kakak mau ucapkan bila bulik sekolah capai haji makanan. Jangan bagana di sini dengan pian kapanasan. Jadi nang tak lupa kakak memadahkan bila hendak gulali itu diberiakan paman. Jadi ambil haja imbah pian ma ambil lah kasih nang bukahan. Jadi nanti tak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak ini saberetaan. Jadi nang matihin satu mat kami bertahan. Dikira imbah ini disambung nang solawatan. Kalau bang ada kaina jarum nang patah, jangan disimpan pastinya di dalam hati. Kalau bang ada kata ulun nang ini salah, jangan pian disimpan pastinya di dalam hati. Lalu terakhir kami mau ucapkan lawan bapak ibu ini saberetaan. Salah lawan hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum minta rela beretaan ilahi. Ulun bersatu satu